Benvegniter Agov. Consultai per plagiar quest video fin la fin. E las dat 7 tips fich importants per vos login da Agov. Tip 1. Der la registraziun domanda Agov vos nummer de telefonin. I vein recomandà den data quel correctamain. Cun agit a quest nummer de telefonin, pudais vus debloccar vos conto Agov se vus n'avais bec faci una controlla d'identitat supplementara en Agov. Tar contos da Agov cun identitat controllada, stuais vus repeter la controlla dall'identitat sco recovery, da quai resultan custs supplementars. Nus as recomandain per quai instantamain il tip 2. Tip 2. Comprai una clav da segirezza FIDO e registrai quella sco ulterior factur da login en agov.ch/me. Uscia avais vus, ultra del numero de telefonin che vegni menziona al començament, in ulteriora ancra da spendrament. Se vus avais già in conto da Agov con identitat controllada, e quai vos sulet agid en cas de besein. In a lista de clavs de segirezza FIDO adattadas, chatais vus sin agov.ch/FIDO. Tip 3. L'app Agov Access ne po bec venir transmessa en moda funzionala din smartphone ad in auter, per exempel ad in apparat nov. Se vus midais il telefonin, pensai pia ex num vid Londer das annunziar con il vegl telefonin in ultima giada en agov.ch per registrar en Agov il nov telefonin, respektivamain l'app Agov Access che è installada da nov sintal. Tip 4. Se vus avais installar l'app Agov Access sco factur da login sin vos smartphone, nadas chais vus en agin cas stizzar o mettere na vos questa app. Uscilio pudais vus serra o vus setza o vus setz. Tip 1. Vos login dat Agov è personal. Nal dai bec vin avant e na registrai bec telefonin su clavs da segirezza FIDO sco facturs da login Agov se vus n'avais bec la controlla exclusiva. Tip 6. Teniai actuala vossa adressa da e-mail che vus avais deponi en Agov perché nus as possian susteniair per e-mail in cas che vus vulais reconstruir vos conto. Administrai vossas datas sut l'adressa d'internet agov.ch/me. Tip 7. Canai il code QR per il login da Agov mos in la pagina originale dal login da Agov. Mosce agov.admin.ch è la domena della pagina da login, esi è la pagina originale. Ulteriores informaziuns en chaussa chatais vus sut agov.ch/qr. Nus engraziain per vossa attenziun. Susten survenis vus sin la pagina d'internet agov.ch/help. Nus figiain attents vus che la reconstrucziun da vies conto, per ragion da perdita dils facturs da login, può esser sottomessa a taxas.